Lithi iBhayibhile wahamba uAbraham njengoko uThixo ebemiyalele ngako. Kodwa sinabantu kwensuku athi umuntu uNkulunkulu undibizile, but akahambi ngokwemiqathango nangendlela uJehova amnikeza yona. Magabe sewenze kanjalo, ibizo likaJehova aliyafika kuye, liphelela endleleni, ngoba wena ufike wenza inhliziyo yabantu. Haleluya. Ubizo lukaNkulunkulu lumamela imiyalo. Hayi bazalwane, seludibele nendlala endleleni, awuthandabuzi, kodwa wenza iplans zokuba icebo likaThixo liphumelele. Selifika indlala uAbraham asilivanga ilizwi ebuyela back esiye efemelini, asilivanga ilizwi ebuyela back esiya kubantu kwabo, kodwa uzame inzame esendleleni elubizweni lukaNkulunkulu. Hlalwe ngalo mazwi namhlanje, hlaliwe yilonto namhlanje ukuthi ubizo lukaNkulunkulu lunamandla. Mangabe ulusabele walwenza ngokwendlela uThixo afuna ngayo, angusiyami luyenzeka. Bantu bayancedakala, bayaphila, abantu bayasikeleleka abantu ngawe, kodwa mangabe sewufikelele kuxokeni umkhathi uThixo, kulapho abantu bangalufumaniyo ubumnandi bevangeli. Vangeli nguncama ngishiya konke. Oh Nkosi yami, iqale kwiGenesis eqaleni lento. Uyancama ushiye konke. Selubona ukuthi hayi empilweni akuzuba lula. Nkosi yami, kodwa uyaqhubeleka nendlela. Oh. Selabantu besenga ku-understand, kodwa uqhubeleke nendlela yobizo. Aya. Qhubeleke nalento uThixo ayithethileyo kuye. Utheni uThixo kuwe Abraham? Bangapha abantu esebejikile endleleni yenkosi, egameni lenkosi uYesu waseNaza. Bangapha abantu esebesukile emiyalelweni wenkosi Jesus. Kodwa namhlanje ekuseni zothi buyela.